Урматтуу көрөрмандар, урматтуу айылдаштар, көрүп жатасыздар. Мурда көп жылдар бою мындай көчөлөрдү асфальт төшөгөнгө чуркап жүрчү эле көпчүлүк. Азыр мына жакшы эле өнүгүү болуп атат. Сузакта көрүп жатасыздар, бүт жерде курулуштар. Бүт жерде. Биз деле сүйүнүп жатабыз. Чоң-чоң проекттер менен, чоң-чоң көчөлөр болуп жатат. Бул өтө сүйүнүчтүү. Буюрса, чоң-чоң көчөлөрүбүз бардыгы болот. Андан кийин кичинекей көчөлөрүбүз, айылыбыздын кандай гана автомобиль уна жүрө турган көчөлөр болбосун, бардыгын асфальт жасаганга биз бардык аракеттерибизди жумшайбыз, Кудай буйрса. Оомат барыңарга буйрса, жакшы күндөр алдында. Урматтуу көрөрмандар, мына урматтуу элим, жаңы мына биринчи жүк машинасында асфальт келди. Башталардан мурда мына аксакалдар жана айыл өкмөттүн башчысы бата берсин. Ana ilaha amin. Amin. Parvardigor, mana bu yangi asfalt mana. Amin. Alloh taolo Parvardigorim, mana bu yo'llarda Alloh o'zi barakatlik qilsin. Amin. Parvardigor, hurmatli prezidentimiz, atrofdagi yetakchilarimiz, gubernatorlarimiz, hokimlarimiz, mana ayol hokimiyatidagi mana birodarlarimiz, hammalarini Alloh taolo tani jonlarini salomat qilsin. Parvardigor, yurt, el, bu yetakchilardan ming marta rozi Parvardigor. Mana bu yo'llarda Alloh taolo ta qiyomatgacha elimni ismat qilishga, Parvardigor bu jannatli yo'llari qil Parvardigor. Yaxshi yo'l, barakat yo'l. Yurtimizga tinchlik, amonlik, farovonlik ber Parvardigor. Osmonimizni musaffo qil Parvardigorim. Mana bu ishlayotgan do'qurikalarimiz, akalarimizni barcha hammalarini Alloh taolo tani jonlarini salomat qilsin. Robbana innana amanna waghfir lana zunubana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Amin. Allahu akbar. Birinci asfalt düşüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Alımcan Yunus köçösü. Buna başta aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Köp жылдар boyu hizmet kılsın. Köp жылдар boyu. 10 жылдар hizmet kılsın. Emgектенгендерге дагы хата болуп жатат. Эл батасын берип. Ümmetlerine barakat ver. Allah'ın selamat kıl Parvardigor. Mana bu işlerde Allah'tan iyilik Allah taala. Allah'larını eğitimlerine Allah taala. Hamisha elimizin nazarında. El dagı çoğulgan. Eldi Allah'ımız. Allah'tan haladan musibetler ölmesin. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar. Allahu akbar. 50 жылдар başlandı. Öte suyunçtu. Görüp jatasızlar, öte suyunçtu. Men bunu tarafından görseteyin. Asfalt başlandı buna. Ушул Сузактын секторунен Топрак Белге чейин чоң жол бул. Основной машиналар каттай турган жол. Асфальт салып атат. Урматтуу достор, көрүшкөнчө, буюрса жол бүткөндөн кийин дагы бардык жолдордун репортажын көрсөтөбүз.